Puhaba Syedralun yang bahagia, Ban Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adolun Mahfud. Puhaba ado. Jroh ado jroh. Trip hanalun pegot video. Sekian bulan hanalun pegot video bermacam-macam hal terjadi di Nanggro Aceh. Hanali so peduli. Apa yang ka berlaku di Nanggro Aceh, hanali so peduli. Fitnah rata sago, kemungkaran rata lungki, hanali so cegah, hanali so peduli Nanggro Acehnya. Hancur tak ka Nanggro Aceh siram tuah. Lempah hancur ka selama dipimpin oleh para pengkhianat PA maupun PNA. Lempah berat ka hancur siram tuah. 18 tahun ka di dalam damai 18 tahun yang namun hana maju membacut mube pade hana maju. Bahkan hancur akidah keislaman di Nanggro Aceh 75% ka. Maka lebih kot perang ketimbang damai MOU yang ka dijak hancur diperusak akidah keislaman di Nanggro Aceh. Hancur dalam tuah tenyung mentong tak tunduk ke penjajah Jawanya, hana pu tajak harap. Hana pu tajak melumpau Aceh merdeka jika hana talawan para penguasa zalim. Hana pu tajak melumpau Aceh merdeka menyung mentong tajak pekong kelompok. Hoka pejuang kelompok hoka. Puna rencana pesaboh do, let malik mahmud. Ha? Ci pegah tiat. Udong lon di ke menyung perle. Menyoyo ke. Bek ke amita kule, lon hana perle kule. Nyo gaduh ke pegok rapat pika pegok rapat rahasia hana meji kebut. Perle maju bangsa Aceh perle. Bibuh bangsa Aceh bek jak pegok rahasia, rapat rahasia. Bermakna rapat rahasia nak ke rapat kelompok. Kajut bah-bahnya mentong. Hana payah bi harapan mameh ke bangsa Mulia Lun Kasip harapan mamehnya yang yak pegah kalau kirim surat uji newa, kalau kirim nyu ke Nanggro nyu. Dah saboh bukti. Hah? Musaboh bukti kerana gaduh kaprak nyu, gaduh kaprak je. Gaduh ke pegot unjuk rasa kayak bi harapan mameh ke bangsa Aceh ke yang na di Eropah. Kajak let ma ke saboh-saboh kedih menyonyan but ke. Nak pulih tatung malik Mahmud. Aci pegah no tiak nak tak kumpul peng tablo sniper ino. Menyohana sotem timbak je ke jak wa ke timbak awaknya. Ku timbak memandum ku timbak ulama su ke timbak memandum. Pernah ber dengan karena Allah ci pegah tiak. Tak kumpul peng ino. Baik tak kumpul peng bak masyarakat Aceh. Bak awak-awak kelompok yang pedong-pedong kelompok ino pernah pakat. Tak timbak malik Mahmud. Ke tung ulama su pi ke tung cik. Pernah ber. Nak tablo sniper mu dua krek. Padum ni krek sniper. 700 juta. Nak kumpul peng ino tiga no tatung ino. Hana tak perubah cederam tuah saboh-saboh hana pun nak cuba. Hana pun nak cuba Aceh nyam cederam tuah akan makmu akan merdeka. Karena yang pekong ino si Malik Mahmud para ulama-ulama su laknat tilah dung di Nanggro Aceh. Maka ji kokoh di Nanggro Aceh. Kokoh si Mzakir Manaf, kokoh si Kijang Innova ino yang sonan ng gubernur. Yang si Kijang Innova. Karena awaknya yang pekong. Yan, di bangsa Aceh, di rakyat Aceh, di awak pedong kelompok, gaduh kewar-kewar, ajak masyarakat unjuk rasa. Kenapa tajak unjuk rasa? Kasih bah-bahnya. Kasih lun prediksi bah-bahnya. Yang kenapa dijak kewar-kewar ino dijak di ke kantor penan. Baliho nijak ke kantor gubernur hana pun nijak surat-surat ino dalam tuah ino yang perkokohkan para pengkhianat ino, para pancuri tujuh ino ulama su. Aci si krek dua krek kata but ulama su katren kedehkah hai malik maut katren kedehkah ke 18 tahun bangsa Aceh sengsara. Handi jut dalam tuah yang sibuk di ketenyo bangsa Aceh tak pegot unjuk rasa. Padahal yang pekong Malik Mahmud pernah pulai aku sebut nan. So pekong Malik Mahmud. Ha? Pernah pulai aku sebut nan ulama. Yang ulama-ulama su. Yang pulai aku sebut nan ulama-ulama su lilun. Abu Tamim, catat. Yang Abu Tamim, catat. Yang ulung pekong Malik Mahmud. Abu Kutakrung ulung pekong Malik Mahmud. Walid Marhaban ulung pekong Malik Maut. Abu Payapasi ulung pekong Malik Mahmud. Abu Mudiriba
pancuri tanah wakaf, nya raja iklan, nya raja vaksin. Yang toke vaksin, toke iklan yang kejih. Nya awak pekong malik maut ciknya. Menansit kameng landuk. Abia jinip. Dan ase-ase lain yang tunduk ke Malik Mahmud, di pekong Malik Mahmud, maka harut di Malik Mahmud. Maka fitnah bertubi-tubi ya teh ulama Rabbi syedra mutuah dikejut le para binatang-binatang yang pakon. Dilindung ulama su le para pengkhianat bangsa Aceh yang kajit ke sarung jaro gaki Jawa. Kalau nino Abu Mudi kiban ketebar fitnah hati ulama Rabbi syedra mutuah. Ka ketebar fitnah ke Tengku Kasim. Gebab getebar fitnah ke Abu Amran Wali. Getebar fitnah ke Abu Usman Planta. Tanya, getebar fitnah ke Abu Hanafiah. Dan getebar fitnah ke ulama di Selimum. Ya pegah salik buta ke gau pada haji. Kon salik buta salik bui. Awak pehala darah bui. Anti tadarus. Anti azan. Yang tak pegah ino ulama. Nyata-nyata haji sulit. Nyata-nyata haji munafik. Abu Mudi ribanyan. Mentang tajak pegah ulama. Mustakat tengkuhan tajak pegah kelumonya. Babah haji lebih jahil haji ketimbang ke. Dijih je mengaku droi ulama. Dijih pegah droi urung tinggi ilmu. Alah iblis palih gelah. Iblis kiban iblis. Iblis lebih tinggi ilmu ketimbang awaknya. Tahu awaknya gaduh bangga-banggakan dengan kitab kuning. Yang nak carong kias. Kias yang nak carong dumpu kali kias ini. Maka terjadilah hal yang kongkon di Nangro Aceh, di Dayah maupun bak-bak pesantren terjadi hal yang kongkon. Terjadi uluan dengan santriwati hidung. Buat para ustaz-ustaz, buat para tengku pulang. Yang tukang-tukang pulu no kias na sebab ino lih tamudina ino itu tai ibadah. Tani kelako orang yang tamudina ngoinonggi. Yang modern kain no jit modern jit tajak bayi dosa katanya bak baitul mal. Modern menan kain no syedra mutuah. Nauzubillahi min zalik. Yang ke perte anti tadarus, buat anti azan, anti hafiz, anti hanjit na dayah rata sago. Buat belaga mudiri baji yang ka dipedong ino beng. Beng dipukau berea beng diba. Tak pegah syariat Islam kedong di Nangro Aceh. Di segitoh syariat Islam kedong di Nangro Aceh. Melam lingkungan lam dayah awaknya kemungkinan hana tedong syariat Islam di Nangro Aceh syedram tu apalagi di seluruh provinsi Aceh. Ino kafe-kafe rata sago ino rata lungki tedong syedram tuah campuran ino ngagam sampo posa poh 2 malam mentong musapat itinan. Tak pegah pukoi ma tu syariat Islam. Pakon hana so cegah. Pakon hana so cegah kemungkaran dan kezaliman di Nangro Aceh. Karena pakon awaknya urung zalim maka hanjit cegah kemungkaran di Nangro Aceh. Kafe membebaskan rata lungki rata sago syedram tuah. Nyo pakon yang lun pegah kenyataan hana meleset membacut. Membacut hana meleset lepa yang lun pegah. 10% nyata yang lun pegah kon 100%. Namun perte Islam munafik dan murtadin yang kabila. Bila ulama su yang kadiak pegah nyan ulama Rabbi hanjit tahina hanjit dah kendapu. Hai lemo ni pegah do tu umat Islam. Umat Islam giu lawan ulama su, giu lawan urang dalim be pegah do umat Islam. Pegah do aswaja. Aswaja pukoi ma ke. Aswajin. Asli warisan Jawa. Kajak pertimang Nangro Aceh. Kepegot syariat Islam berlaku lampak ma kepupu yang mungkin. Ino be anda pegah pulain perti ase-ase yang jak pegot selfie dalam rumah Allah pihna cit hana so cegah. Dijit pegot mai bak tempat ibadah. Bak masjid dijak selfie. Pakon han ka bluh-bluh ka glung-glung kedeh bek kapoh. Urang yang mencewek bek kapoh pancuri. Ka selidiki dile segolam kapoh. Ka selidiki dile segolam kapoh dan bek kap pemalai bangsa ke menyona urang mencewek kayak temanong iya den hana giu le nabi. Menancit hana giu poh pancurinya. Giu selidiki le. Kiban hukum Islam. Urang Medina kiban hukum. Bek dah pegah dro tu urang Islam. Nampak mana